Kanung Mikmat Sya Assembly Kanong Thawain Hakijala Telangana Jongka Seng Bharat Rashtra Samiti BRS Kabadang Samla Kalazia Nanditha Kaladuno Yakajing Iem Hakajing Jia Accident Kali Hasul Tapur Outer Ring Road ORR Hasagaderi District Kajala Telangana Next Step Kananditha Kalasyajit Hakasin Baningkong Nakaseng BRS Sya Assembly Bad Kalawan Lingshop Kendit Hasurok Ba Yakajing Iem Jongka Next Step Kalaman saw nakadaw kajing bomla bentek lakam yakajing penher stet palatput yaka kali kabalale tenra yakajing ker surok penyaklat yaka surok nakawe kaliang syakawe pat kaliang hadin kajing ja lapin kit sya hospital hakaba kakenhun ki doktor mardor kila persyang ban ajing sumar hari harin bakila examine bnya kila lab bat penbana bakala depklat unongnya kakali udan hapdeng kajing sya sumar na kajing mensaw bajur bah Laka ika Lazia Nanditha hanong ba Hyderabad haus nam kerknai spa prapo henreu bat kala long kawe ne kiru pokmat hakasan perthei haki shipos nam balala bat kala syajet kadai ka khon jongu MLA Barim ka BRS uji sayana ubala job sansin lentar kalayo tiket banyak khon MLA hatelenggana nakaseng BRS hadin ka jingyap ukpa jongka bat syajet kum ka MLA Hakasin Baningkong Nazikon Derabat Kanton Mansit Haka election ubnai na wing arjar arpulai Dagaba penlim persya u kertong ke BJP u Ganesh enda kat news pa vote Da kat new hajar chis pa henru pokandai bot Shua kajingya kon election Sya Assembly Kananditha Kalabat yakalong kum ka kooperator jong ka KVD Gudawat ha Greater Hyderabad Municipal Corporation kajing jia accident hasurok ba ORR kadai hakapor banlet yasimenta hakarali han narket pali Malaysia mentaru dau menteri rang ba